To je večita borba sa sobom u smislu, pre svega mi glumci imamo, kad se desi period u životu da ne radimo, kao što se meni recimo dešava sad. Evo, trenutno neki prazan period, završio se, posljednje što sam radio su Ubice Molovaca. Radio sam ih u novembru na decembar prošle godine. I tišina. Evo ga jul, to je već 5-6-7 meseci. Hoću da ti kažem, kad se desi ta neka pauza, što je neminovnost, jer kao između projekata, tako je, nekom se desi 2 godine, nekom 10 godina, nekom 4 godine, nekom kako god. Večito to da li ću moći da se ponovo vratim, da li ću moći ponovo nešto nekome da dam. Mi glumci volimo kontinuitet, da ne ispadamo iz forme, što se kaže, jer to je sport, neka vrsta sporta. Trening je neophodan. Neophodan, apsolutno. I mnogi glumci rade, kad su u tim pauzama, mnogi glumci rade na sebi i to je jako bitna stvar. Ali hoću da kažem, ta sprega između tog bića koje jesi i između bića koje nisi, odnosno želiš da budeš, je jako velika borba. Glumci su bića koja očigledno imaju određenu šifru i ja se nadam da će nekad u nekim medicinskim knjigama da se ta šifra zavede. Mi glumci koji zaista se borimo za svoju profesiju i svoj posao dobijemo šifru i da ta šifra nama omogućava bar koliko toliko neke medicinske benefite u smislu bar da kad dođemo u kafanu da popijemo po jedno pivo za džabe, ako ništa, bar ništa.